Ka Inter-School Athletics Meet Arjar Posau ke Bashipau, ke bala penyait the District Sports Officer Southwest Kasils District, kelapoi no syak bakut ka artarek ujamang Arjar Posau. Ka Nativity Higher Secondary School Mokerwat, kalai arak bun kita maksiar, bat kalalong kaladu na barok ke arpolai teriki school, ki balawan baneshi mentah kane kelempung, ia ka bala penlong Harowell Lengdo Stadium Molangwir, ha ka baka kong kumanyu alang, ka nomarek baponam juga jela, kalalong kum ka kongsan. Kakong kumanyu alang habakren kum kakongsan kala ay mesim shibun yaki kana school, da ka bakentugan pam, ban minat yaki kami lekai sports ki paper, harengkat da ka jing pendep yaki jing pulai jungki, da ka bako ungu yaki kimiki kipa, kinu hikai, kena makinong ki klur ki pernai, bat ki baponam maka thany, bat ka pertehi barok kawai. Ya kanam best match pass liora da ka 10 set secondary school Jakrem, bat ya ka kanhun ladu neka championship team, juki kentei bat kishin rang, liora da ka Nativity Higher Secondary School Mokerwat. Nalor ke kongsan kong kumanyu alang, lai dan langru uba damang sengkon DSO berkiwide ke opisar surkar. Mapile kalang kresitom haga jipule yeri jongki kotisla kine dorang step mapile ban practice wa and dapler de ban wan practice te wala ban wan ban pek sai di kotisla de dagi jin kresitom jongki ai bagi jin kresitom jongki kan sunolong lena brega long beseso brega de ke jile mere step jongki man lagas di Hilainya step joki man lagi gemde kejing dulong de kene kejing hilainya step joki kede kejing mencoy hadu kata nama ka ai di hilai de di pang di stom hilai na ke bro di sniu naga di khadne ke joki nrei bat ngabla temen ro habang le dan step man step nganti di pang nama ka abang pang Wajiyong kakri nene don wajing pang gini don ikli abang lelekan praktis ngelelekan resep abang lawan resmi kamusnya ngambil lesio nama apa kalau kadawai kaba borba aduh kata kene kejing lelekan resep so to kun sama to kenari to ini kita turbaro lewat tu ya gadi pule ke jompi aduh la shai la tisi kisalong kita
bati keluar jong kerti. Bati keluar jong ke putri. Barapo ke negeri India jongi berakowe.